Okay, so let's start. እስከነዚ ኣቁፅሪ ክልተ ዘለና ስራሕያ ያትለና ዘላ x3 እንድሕር ኮይኑ x3 እንድሕር ኮይኑ እዚ እንታይ መፅኢት ለና ዘላ ስለዚ እንታይ ነገር ማለት እዩ 3 square plus 2 times 3 plus 1 is equals to 3 square is nothing but it is 9 plus 2 times 3 is nothing but 6 plus of 1. So this is nothing but it is 16. أبزان تاني كبر solve نقولون x لنا لبزي نزي x solve نمسخ لنا انت عند مزخون يتيغ ناسخل نزي عند هنقبرنا 2x minus 5 is equals to 9. x term زلو بحنساب نقوله تيم constant كان بحنساب نقوله negative 5 له نابزغ نحلفه كلنا positive كوني ስለዚህ እዚህ እንደ ከሆነ tx ይኸውን this is 14 ተርደ ሚርኩማ ማለት ነው then apply division by 2 simplify ጎሮዚ ደክመ ጽልኩኝ x እዩ ሳህ ደክመ ጽልኩኝ 7 ከመ ጽልኩኝ ማለት ቼክ ክትገብሩ ትኽእሉ ቼክ ነገር ካትገብር ኣብዚያ ተተዋ ማለት okay 2 times 7 minus 5 has to come 9. Okay, so this is 14 minus 5 has to come 9. So this left hand side is 9 equals to 9. True. Third. And what is the limit? Calculus ማለት ነው calculus still algebra and basic algebra خلي the limit زي هنركب نحركينا يعني هنقبرنا ማለት ነው يعني قبره direct substitution ተጠቀሙ ሂጂ ታይዝ በኋላ direct substitution ተጠቀሙ እስከ direct substitution ተጠቀምኩም ታትመዘልኩም ያዘ to the power of 2 minus 4 over 2 minus 2 1 4 minus 4 over 2 minus 2 يخربون 0 over 0 زين تايتر هاي يسوع indeterminate form ስለዚህ ተከነን ቼክ እንገብራልና ካለ ስካነር simplification ከህልውና factorization ጋር ስለዚህ limit as x goes to 2 x square minus 4 ተጻፈልና ተኸለ x minus 2 x plus 2 over x minus 2 ካውን ታንገብሪና ዘተፈልና ተርፈልና ማነ limit as x goes to 2 x plus 2 ተርፈልና እጂ direct substitution ተጠቀሙ 2 ወብሲ 2 plus 2 equals to 4 بتابل كأسر وتولو بتابل very close values 2 from the left and 2 from the right توصل تولو شو أنا function 2 true from the left مالت 1.999 مالت 2 from the right كانت 2.001 مالت كم زي ما عند فالنا جوركم أما أنت 2 زون values يوم مالتي أبزيت 2 مالتي أبتك عندي x 2 شو بولتي سايد كلهم تون values لما كم سكون نفرز قرب مزيان إذا نمسح يا خان تام تأثر لنا derivative كم تأثر لنا يا derivative كان differentiate نقوله نزيد divide x مالت تاي مالتي f prime of x مالتي f of x many is nothing but 3 x cube plus 2x square minus 5x plus 7 مالتي g f prime of x مالتي اسخم صحيفه مازلو زي تصحيف زلو مالتي divide x مالت f prime of x مالتي وكاني y prime of x مالتي كله هدي مالتي يا derivative نايك باور نحمسينا زي انت مثلنا 3 times 3x 3 minus 2 مثلنا 3 minus 1 which is 2
plus 2 times እዚኣ እንታይ 2 minus 1 ካኒ 1 ክመፅልኩም እዚኣ minus 5 ምክንያቱ x to the power of 1 minus 1 ስለ ዝመፅእ ማለት እዩ x to the power of ሓንዚ ዋላ 0 ገርዎ 0 እዩ ማለት እዩ plus constant ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ 0 ክመፅእ constant ደሪድ ፈሸት ገርና 0 ዝመፅእ ስለዚ እዚኣ እንታይ ትመፅልኩም which is 9x square plus 4x minus 5 እዚኣ ምን ኣለትኩም ኢንተግሬሽን ዝኾነ ኢንተግሬሽን ከዓ እዚኣ ሲ እንታይ ዓይነት ፋንክሽን ዲፈረንሽት ሕገረ x ስኩዌር ትመፅለ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ስለዚ the integral from 0 to 1 area ማለት እንደዚ x square dx is nothing but እንታይ ትብልና ዘላ ማለት እዩ ለስ ኣንቲ ዴሪቬቲቭ ነዚ ወሲድናዮ ማን ክመፀልኩም ይመስለኩም x to the power of 3 over 3 ማለት እዩ ካብ ምናብ ምን ኢቫሉዌት ትገብሩ from 0 to 1 ኢቫሉዌት ትገብሩ which is exactly is equals to connect መፀልኩም እዚኣ 1 over 3 minus 0 to the power of 3 over 3 which is exactly 1 over 3 ማለት እዩ እዚኣ ደብል ኢንተግራል ማለት እዩ ደብል ኢንተግራል ካኒ ቮሊዩም ማለት እንዴ ቮሊዩም ንረክብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ this is nothing but the region as ለና ዘሎ እዚ ለሰይ dx ክጥቀም እዚ dy ክጥቀም dx dx ንሕር ኮይኑ እዚኣ ወስደ which is from 0 to 1 እዚኣ ካኒ ኦኬ ስለዚ ጂ ቫሪያብል ስለ ዘላትና እዚኣ እንታይ ክንገብር ኢና በዚኣ ከዳይና ኦኬ ንገብር ኢና ኦኬ እዚኣ ክንገብር from 0 to x from 0 to 1 ክገብር ስለዚ እዚ እንታይ ክገብር ማለት እዩ dy ከምፅ እዚ ስካል dx እዚኣ እንታይ ትኮን ኣለያ x plus 1 ቤዚካሊ dA ማለት እንታይ ማለት እዩ ኤሪያ ማለት እንዴ ሁሉ ግዜ dx dy ወይ ካኒ dy dx ኣብ ምን ማለት እዩ ኣብ ሬክታንጉላር ፎርም እያ ንዛረብ ዘለና ከዓ ስለዚ እዚኣ እንድሕር ኮይና እዚኣ ኢንተግሬት ንገብራ ማለት እዩ እዚኣ ኢንተግሬት ክገብረትኩም from 0 to 1 እዚ ኢንተግሬት ክገብሩ with respect to y treating x as a constant ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ትመፅልኩም xy plus y square over 2 from 0 to x dx ንገብር ማለት እዩ እዚኣ እንድሕር ገይርኩም እዚኣ ልትመፅልና እዚኣ from 0 to 1 ክንብልና x ኢና ፕላግ ንገብሮ ኣብ y ማለት እዩ ስለዚ ተቀዳሚት ትመፅልና x ስኩዌር ክንልና ሓንቲ ትመፅልና x ስኩዌር ትመፅልና over 2 ስለዚ from 0 to 1 then ትመፅልና እዚኣ 3x square over 2 dx so all in all እዚኣ ኢንተግሬት ተገይርና ኢኻ ከምታ ናይ ኣንተ ወይ ማለት እዩ which is 3 over 2 x3 over 3 from 0 to 1 which is equals to plug ተገይርኩም ሞት value ማለት እዩ 0 0 እዩ ስርብ ስርብ ተፈልኩም እዩ መፀልኩም እዩ 1 half ዝኸዓ next time